Kani kadai Kadurashan Meghalaya bengi pedang subhai pi Bharat syakane ketup kubur mentaka janmiat syuban paj kubur kebebnya ini pecuai kimat berkongsan. Pelait pajba Menteri Dang Ba kejelau Konrad Sangmai ke Green Plus Meghalaya bat kajing sam ki check distribution hapok ke fokus hatura. Bam Smai u Justice Indra Prasanna Mukherjee kum Chief Justice ke Yang Besar Meghalaya High Court. Tung mau nong rem Menteri Dang Ba du keri Narendra Modi ya ke jingte ya ke School Eklavia Model Residential School ha mau lentriang. Temu ke soka ban penterikam da QR code ya ki katu kat ni ke subjek makongsan ong Menteri Kenak Kulit Putih. Bat on pai khmat ke soka Meghalaya ban penbha ya ka jingnang jing start ha ki district ibam Shimla lebha ha ki board exam. Ikubor ki babnya. Menteri Dang Ba ke jelau Konrad ki sangma ne ke sengi ula pelait pajba ke Green Plus Meghalaya berulasam ya ki check hapo ke fokus program ha district auditorium hatura. La pelong ya ke ne ke program da ke Meghalaya Basin Management Agency la ne MBMA ha ke jing jong u Konrad ula banjur halo ke jing kongsan jong ke Green Plus Meghalaya ha ke ban kentiu ya ke roi ke par ke bene bat ke jing pene ya ke mariang. Ula pensyairu halo ke program CM Elevate ke bapai kemat pen kentiu ya ke yok ke kot lingba ke jing seng kam lejong. Untuk gambar aron sini CM Elevate ni cuba dalu ya dapat daksakan di rambut sengah utni baka dapat investment rambut sengah sini state na rabai nga jebok buang baknya akan jawah mana yang ko dalu sumerang dungja ang masih nak simang ba speech nak ko kena nas change check rako manas kinga ha uniban Justice Indra Prasanna Mukherjee ula bam smai kum Chief Justice jong ke Yang Besar Meghalaya High Court. Ulat ke jelau CH Vijay Shankar ula pen bam smai ha ke jingelang ke belalong hador bar hall Raj Bhavan. Justice Mukherjee ula shimti ya ke kam hadian ke jing shong tait no Chief Justice Barim Justice S Vaidanathan. Mukherjee udai dukot jong ke long yeng ke baidon bentah gi kam ain. Lakha yu ha kan riu trik unai lur ke kandai spa andru pulai ula rung syakam kum unong sait ain ha kol kata High Court ha ka artrik unai tung ke kandai spa kandai po. Ha shwabu unkiu syakamiet bishar ha ka kapratrik ujamang ahajar kandai. Menteri Dang Ba du keri Narendra Modi ula thung mau nongrem ya ke jingte ya ke Eklavia Model Residential School lingba ke video conferencing na Hazaribagh Jharkhand. Ha ke snong mau ling tiang triang ka bahap hapo ka mairang CNRD block. Ha ke ni ke sngi Modi ula pliru ya sapho tali ki weipat ki Eklavia Model Residential School but ula thung mau nongrem na ke benta apusan tali ki Eklavia Model Residential School bertemai ha ke jinglut ke belakot syaka ahajar praspa kelur tingka. UMLA ke mairang uba metba lingdo ula penpau ke jing sngongu ya itrai jakai belai sngobai ke jaka ha ke jing he ke belong kumba khatsan akar. Ula ong ba kene ke skul kan ajing mentoy ya ki kena pule ke snong maulen triang bat ki jaka bermarjan. Tolong akan mau dan murah ni projek baik untuk ia tu dari kita mengintai di bawahnya itu baik jaga kedua dan jaga dan ketemu orang ini suruh doa ini ayoban penolong yang ini lembaga semua orang bagi try jaga kepada waktu bahasa bahasa kerana itu ini sendiri yang kebangun hak yang kebangun ini bapak kira bagi ra ya ke standar job kejinan desa akan lebih pokok. Ka Sarkar Meghalaya kala temu banwan ra ya ke jing kelah agar kom trekam da ke buit teknologi banyale persya ya ke jing ha ke pule putih kamtam ha ke jaka ke beduna ke jing trekam ke bor internet. Ban penyajan ya kene ka jing jengai u Konrad ula lam khmat ban wanra ya ka jing penyesno lingba ka mobile bad internet ha ka leng ka jela.
Kum shibenta jong ka jing pentemai ka sorka ka temu ban pentrekam da QR code ha ki subject ba kongsan kum ka social science ka science but mathematics. On sedang yakni na du usnam ban wan ban yarap ya ki kena bakin la ban yo ya ki jing batai ki bakan sai kenang bakin la ban jubab ya ki jing keli da ka besuk. I'm happy today. Government is planning to have this the textbook. I mean, especially the English. The mathematics, science, and SST will be having a QR code. We are planning to roll out from next academic session. So where all the topics will be conceptual. Briefing and teaching, video teaching will be there, and all the questions will be solved, both of the board exam as well as the textbook questions and all. Ka sorka Meghalaya ketemu ban kentiu ya kijing nang jing start haki district kibam shmnala ban le bha haki board exam bat ka jingkiu ha ka jing pep school shitengpor la trekam ya ka nega program hapo ka CM impact program ban yele persha ya kijing e ka sorkar ka thumu ban kentiu ki khna ki bapas da ka ba ailat ya ki khna school bakin yele ya ka board exam ASEAN ha ka shisnam kani ka jing thumu ka wan hadien ka jing penmi ya ka result jong ka class ba shipo jong ka Meghalaya Board of School Education a haja apusau ha ka ba kiladon tangkumba sanpusan point pranot na ka shispa ki belapas ka sorkar ka thumu ban kham kentiu shu ya ka jing buon ki bapas ya ka board exam bat ban pen duna ya ka jing pep school shitengpor lingba ki ne ki program Examination. So we have prepared a special attention to launch certain program in the CM impact program from the Education Department. We're reaching out to every district with a mission so that. And also we have adopted different policies to bring up the pass percentage in the upcoming board examinations. We'll be giving them chances to appear board exam twice in a year. Menteri Ketenat Housing Marcus Marak ula sait khoj halo ka jing syak kentho bat syak keno ketenat ha ka jing ai hukum ya ke company ban shalan ya ki tin sop yeng. Klem da khot ya ka tender haba pensyai ka jubab jong ka RTI ke HYC kala keno ba ka jing khot tender ketenat hapo ketenat housing lembat u director ka housing kila ai ka supply order syaka Haryana Iron Works Private Limited na kabanta shispa aprapupra point prapra klor tingka klem da khot ya ka tender Menteri ula ong ba ka ne ka seng menshua kala dep ujor teng halo ka jing bombha jong kitin sop yeng bala pelong ya ka jing token. Tendering was done before me and it was empaneled for 2 years. So once the party is empaneled for 2 years, we don't have to go for the tendering process. So that is why we have given order for the earlier firm, for the official processes that has been prepared. Okay. Department is examining the matter and then the file will be sent to me. Kum shibenta jong ka jing rakhi ka linkhu sngi khaw Mahatma Gandhi bat ka program Swachhta hi Seva ka office jong executive engineer ka tanat PHE Maukarawat division ubalong ru usketri jong ka Swachh Bharat mission Southwest KHASI Hills district ula plat patba ya khatway tali ki kali e-vehicle support ka Swachh Bharat mission ya ka ni ka kali la IT shiga seng ka bapet ya ka khot ka suba jong ka Ranikor CNRD block da uba ke nom saw Ubadeyu Executive Engineer ketenat PHE Maukarawat Division. Kini kali kinyarap man penkhut ya kisnong katau da ka balum mi kinyut kinyer naman kisnong bat onlet bu syaki jaka lumnyut. Kum shibenta jong ka jingelap ya ka Swachhta hi Seva ahajar apusau ka nipko kalarai ban shimti ya ka jaka jengokai hadimpep na ka benta shisnam. Ladap penkreak ya kerukom pentrekam baya day bat kajing berat ya kinyut bat kiwei kijing don kam ha kajing trelang bat kadol basnong dempep la plepat ba ya kini ke projek enen ke sengi da kajing trang ya ki da kajing thang ya ki light halo ka jingkieng duan 6 am ha dempep mau kodok da kinong yo ya ke khusnam pat mashri katai kong Patricia Mukhem bat ikong Silbi Pasa lembat u sodar kesnong dempep bat u menteri ka hima sora ban pensa kan mau ya kini ke sengi la thung ya ki tan rai dieng belasam ya ki borti bret nyut sha kinong dia jingde ha katai ke jaka
Kaseng East KHASI's Local Taxi Owner and Driver Association kala pelong ia kajing elang bat ki rangba shnong ban pendunai kajing deheng kali hamau khar bat ki shnong bamarjan. Presiden uba wandon bok jerwa ula penpau jing ngos kem halo ki rai bala shim hakani kajing elang ka ba ai kajing mut ban pensuk ia kajing khapnya. Ban yakun ia kani kajing e kaseng kala rai ban bu iki volunteer hamot pran ban penya iki kali khamtam hagalat ban rung mission compound. Nalo kani ki driver ki ba penkhen ya ka an kinsha penshitom. Ini permainan nak tayang menjul kita ini apa? Mau, apa? Naglang demi ngasih ni senja, ba ngini bu do volunteers hangte ako mokar matran te kalau kalat menno permission wa thabru ke kuno mengini apa pendek aku bangun yang di handali mak kino ki drivers ki ba penkhanye ki kendon ki ba ngi lampu naglang demi kaseng hi ngilakran sai hakmat kedorbat kolong ba ngin phak be chakaan ai ba kaan kan le ya keberangkam La pelong ya kajing elang bekerpang juga gram sabha hasnong umtang ke bahak hapo ka jirang CNRD block. La pelong ya kene kajing elang hapo kajing betha jong ke soka lembaga tenat panchayati raj ha kajing trelang bagatnat CNRD ke jela. UMLA ke jirang uba sosnes sotun ulalong kum ukongsan ha kene sngi. Ha kene sngi la batai bat panchai halo ka village level development plan. Nalo ka VLDP kala donru kajing batai halo ke self help group lembaga seng ha kisnong ba kajing tumu bonweng ya kajing duk ya ka bala penkre da ki SHG bat ki VO. La pelong ru ya kajing elang kerpang jong ka gram sabha ha kisnong maukara nong kadaj East and West KHASI's district. Kisnong umtang bat ka maukara nong kadaj ki long ki artli kisnong na pedeng ki nyos pa atli kisnong ki bala syajit ben pelong ya kene ke program. UMLA ke South Shillong uba sanbo shulai hinen ke sngi ula ai sngobaha kandai lak tingka syaap kandai teli ki puja komiti sa Shillong. Haba keren ha kani ke sngi ula ong ba kamdon kenu ke benta ban ai jing rap pisa na ke benta ki jing le niam bat kumta ula sam na ke tulop jong u na ke benta ki jing le niam. 1952 where I was not born through Reverend J.J.M. Nichols Roy. I will hand over this 9,01,000 rupees to my office secretary, Rajesh Rahapal, and the secretary of the Monitoring Implementation Committee 19 South Shillong, Anthony Marwet. They will start distributing this money to all 29 various Puja committees. Ki pulit ke nong stony nin ke sngi ke layo tam ke met yap na kawa wariat hanong stony West KHASI's district. Unie belayap la itu kum uba Herbert Maulie live kandai snem kerta uba sa ha temyo no new nong stony. Ba Maulie ubalaja na do ka apu pratrik unailur udai unongnya ye kali auto ha yo new nong stony. Hagapo bulaja lalap ya ka slipper bat ke mobile na kali jong u. Empat la bantip ya ka daw ka jing yap jong u bat ki pulit. Kila pelong ya kajing toket ban lap ya kajing shisha. Mentang nyepet ya kajing long jing man kesun beneng. Ka jing kriat kalong kat nyo point iwe degree Celsius bat ka jing shit kalong arpo point pra degree Celsius kajing sengam gau hau kalong kendai pun renu shispa agapo men step bat shispa nak shispa agapo jan miet. Kajing half slap kalong sun point r millimeters. Kala bandon kajing hap slap ke malumala ba kajing tiat upertat habun ki jaka. Syaban poi syuk bakut jong ketup kubon ni pek biang sa sisian yakin kimat bakongsan. Pelat pai ba umin firang ba ke jela Konrad ki sangma. Ya ke Green Plus Mission Meghalaya bat kajing sami ki check hapo ke fokus satura. Bam Smayu Justice Indra Prasana Mukherjee kumu Chief Justice ke Yang Bishar Meghalaya. Tung mau nongrem umin terang bakdu keri Narendra Modi ya ke jingtei ya ke School Eklavia Model Residential School Hamau Lentriang.
Temu ke soka ban penteri kam da QR code yang kikat tu kat ni ke subjek berkongsan Awang Menteri Kenak Kulit Putih. Ban pai khmat ke soka Meghalaya ban penbha ia ke jengnang jeng start hagi district bom shim lalek bha haki board exam. Tekap tu ngilapoi shibakut junek tup kubor jongi mentagajan miet kublai shiboni pibaro.